Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri pada kami ia kena tourism kejala utimoti di Shira. Benda kesni ulawan ban Plie ba ya umat Shna bat penmandur Haka Jongka Kjat ke Bayu ya ke Pyrthei. Shna Lyngba ki Jaboh ki belalum na kapung Umiam Haka jaga Jongka ke badan marjan bat kathanat Umiam Pyrthei district. Kini ke projek kedai ke sedang dekat Smart Village Movement kejala Meghalaya bat la beting kapat dekat District Tourism Promotion Society DTPS Nongpo kumshi benta ban penkelai ki Jaboh syagi jing taudur ki ba itanat bat ki bala ban kringi ki nongwan Jongka Pyrthei bat ban kentiu ru Haka joka por ya kam Jongka Pyrthei ke badan ya mensiam jingkit klik nak benta ka khot ka suba bat ka maryang saudong saukun. Haka ni ngasngi Plie ba ya uti umadur lawan ru ban yadar ringkat the Deputy Commissioner ke Pyrthei District wa Abilash Baranwal ke Director Jongka Tourism ke Kong Brenda El Pakenteng nalor ki we de ki he officer bat ki nong shnong ke shnong Umiam. Haba ajingkran haka ni ngasngi uti moti di Shira ula ajingaro e ka sin jam ke bapen pau ke jinglong jingkit klik haka kam Jongka Pyrthei ke bakum ke jela Meghalaya ke don ka thong ban kentiu. Ulai kubleru ya ke SVM ke DTPS ki board penyat district ke Pyrthei ki nong Shna jing Shna bat ki we de ki bladan keti ban pen ulong ya ke kam. Utai Myntri Sarkar ulu angru ba kapung Umiam ke Shna ha ki snam sejak nai spa handru pau ke de ke we ni ki jaka badan nam tam ha ke jela ke bal kring ki pau hajar ngut ki nawan Jongka Pyrthei mana usnam. Ha ke juga pot ula pen pau ru ke jing ke be kendo na ke jing sedang kelasor bat ke jing berat pathar ki Jaboh ke balabu jing mapat ke jing itanat ba ke jing em jongan kapung.